ole pol ku thlani som ni pathum ni nga ni kan lo thleng tareng mai khovel news tharlam te kan han ngai thlale dona ngai thlak tak tak mai in min han like sak le liam ula ole kan bultan nan chuan india ram thil thleng india mi puite na an ngei ven em ko thurem na chungchang hi han ngai thlatiang nikum august thla a kolkata west bengal a dr zirlai rong taka tha chungchang a khan thu thar ra oma india ram pum ngong tu dr zirlai pong suala that tu chu ko chuan dam chung tang turin a hrem ta a judge chuan thi tura chung thu rel tura ti na chu tiang phut na chu a hnola ma se kolkata khopuya damdoi inama ni in pe a thok kar liam ta a thiam lo chan tir to sanjay roy hi dam chung lung in tang tura hrem ani roy a hian thil suala nei lo thu thil ti suala nei lo thu ala soi renga an hrem na chu kot sang zo ka thlen atum thu puang bok atuar tu chung ko te chuan khai hlum an dua hremna an pek chuan a bar khai hle ti an soi kan digna chan vawatan kan bezel dona kan chui na kan top san don lo engpo lo thleng se dikna tun din nan kan bezel don ani ti in mei chepa chuan AFP news agency hne na asoya india dana chuan mi pat mei chiat na lam hoya tuar tu tele an chung te hi an ming puanzar phalani lova hremna an tortur puan ani hnu hian kot tuala dr ringmazat lung oi lo na lan tirin an pung khom ngala thil thleng chuina le hremna pek chu an du khop lo hle kan thria takin nikum august thla a kolkata west bengal a dr zirlai thana hian state mai ba ka india rampum ma ngong ani kha kumsom thum pakhat mi RG Kar Medical College and Hospital a zanlama a duty huna zoa seminar hall a amu a arwang hi a thian ten a chan ve chau thom no in bel le hliam na tak tuarin dosan bula an charani arwang en dikna chuan mei chhia hi na sataka nor be ania hliam nu ma atangin na satakin atang ve ti po alang ti mu ani khathil thleng kha india rampu ma du lo na le damdoi ina thok tu abikin mei chhia te himna thatok lo wanga thin rim na chok chuakin kolkata pheichuan doctor te chu cholkar engemaw zat an nuara ati tu hrem an phut ba ka a chui tu te chuan an hna an thok muang an ti thatok lo ni in an soi roya hi thil thlen tu ka man ngala nia sarkar lai pui hnoya chui tu te chuan kota an thil mu an thelua ruichungin damdo ina hiana kala meche doctor ama chawamu a mu chuan achunga poi a khoi tamai ni in tarlan ani a chui tu Central Bureau of Investigation CBI hian roya hi thi tura hrem an phut bok thotan ni khan judge chuan hremna tur hi puangin fin fiana an mu zong thlirin poi khoina thleng chu thil thleng ngai lo ani bik lo thu asoya a hremna tur puan ma hian judge hian roya hi ko ta thu soina huna pe boka heta hian engma ti suala nei lo thu le alaka diklo taka thil ti ani ti asoi tu te ming ma lam chuak bik lovin roya hian he thila hian midang in rol an omni in a soibok judge hian roya thil sei chu hnolin kotin engkim ati tu chet dan mu in thiam lo chantir ani to ti a hril politician thren khat le social media mang tu tam tak point hremna pek hi an soi sel West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee point ko thu pek chu alung oina khop ani lo thu a soya dikna kan dua hetiang poi khoi tu hi chu khai hlum ngei turani ti in thu thar the dar tu te a hril ve bok news danga kan kalma in Russia Ukraine lam update le ma zong han tar lang le photila Ukraine Air Force chuan Russia in nizan lama be pui thlak na Ukraine an kalpui ti soin heta hian missile pali le drone za som thum pakhat an kap chuak ti soin Ukraine Air Force chuan drone zinga somsari panni chu an ti chiat thu le somnga pakwa chu an tum thleng lovin an thlok bo ti an soibok Moscow Ministry of Defense chuan an sipai ten nizan lama Russia bial paruka Ukraine drone somnga panga an lo dang ti soin an kap chia ti asoya vorenek cha hian drone paruka tla a hebiala governor Alexander Gusev soidanin drone dang an ka thla ka wanga chuta ke them kang mei chua ka wangin in then khata kang mei chuak Kiev sipai te chuan Russian Smolensk biala aviation siamna mun combat aircraft ti changtlun na le chuta siam chuana an bei thu soin heta hian chiat na lian te ka thleng ti an tar langa
Ukraine General Staff chuan beipui thlak na hi drone unit le special force ten na ruam an siam anga kalpui ani thuan buang Russian State News Agency tas chuan Moscow sipai te chuan Ukraine khochak lam provoke khopui atanga khothlang lam KM sombor vel chawa Kiev sipai supply happoi mo tak Vovkove khua an la ni in an buanga Moscow sipai te chuan ma in Shevchenko hi an lo la to boka hei in be na muna mun poimo tak changtu le ral thuam supply na le mamo thiervel na atana kong poimo le mun poimo takani ti tarlana ni bok Russia a Orenburg regional hruai tu te chuan Ukraine drone be pui thlak na lian tak an ma chhon thei ti soin mi pui te chu in ral ring tur le in hum him na lam panwat turin an hriat tira Russian strategic missile force mun te Ukraine hian bayan tum ni apuan ani Ole Israel le Hamas te chuan in ka hayan nei meka in ka hayan nei chung hian mitang in thleng na don kan ti to kha mitang te po an in thleng tran to a chuti lai chuan tran puina Gaza lama hian phurlu tur ani bok tun thleng hian tran puina truck sang ni zali chuang chu Gaza hian a lut to a ei tur phur tun ma a an lo lambun le an lo ruk bo thin ang lian tham kha ala thleng lo thung Israel le Palestinian firfiak Hamas in ka haina ya tangin nili aliam ta tholeni khan humanitarian aid truck somkwa vel chu Gaza Strip a hian an luta hei hi UN official senior pakhat chuan tun thlengin dan le thupek chungchanga dan le thupek bo chet na lang sara la lo ti asoi nimin lam thleng khan helai Gaza a tranpuina truck phur sangni zali chuang alut to ani Israel sipai te chuan Gaza ei tur phurlu chuan bei atok fawa ei tur phur te chu lambun le hruai bo an ni fo ti soin hewang hian amamo tak mi puite hnen thleng lo chhom dol na lut jinga hian tam taka tian soya Gaza a humanitarian aid an call tu defense ministry body gogat chuan heng ei tur phurlu te hi Hamas te hian an bei thina an rubo thin ti an puang Iraq lam hi han puang vele lok tiang Iraq chuan dan maktak mai an pasa maktak mai han ti hian Muslim dana chuan Muslim dan pakhat keni Christian ramte tana ti holo turang chi khan pasa chu no pangkum tlinglo pasal nei phal sakna dan an paslat mai Iraq parliament chuan nimin lam khan dan pathum an pasa heng zinga hian anram personal status law siam thatania heta hian no pang in nei theina dan kalpui thei ani tur thu tarlan ani hedan siam thata hian Islamic court a chuan chung ko thilin nei na emo in then na emo Rochan le Rochun thil chungchanga dan thar pas ni in thunei na sang jok pe kania activist te chuan hei hian Iraq sang kha jako somnga pakwa a personal status law siam chu abo chhia ti an soi tuna hian Iraq dana chuan kumsom pariat chin hi nupi pasal nei thei chin an nia thole nia ti danglam an dan pas thara hian puithiam te chu Islamic dan in rilfiana angin ro rel thei tu an ni dona kumsom pariat linglo te po in nei phal sakan ni dona Iraq Shiite sakho thunei tu tam takina anzui Jafari School of Islamic Law noya phei chuan kumkomi lek in nei tir phal sakan ni hial conservative Shiite lawmaker ten an thlop ber he in thlak danglam na du tu te chuan dan chu Islamic principle ne na in mil tur le Iraq culture ne na in ngeng thayang ber siam an du thunga human rights activist le Iraqi Women League member Intisar al-Mayali chuan civil status dan siam thatna pa sani chuan mei chele mei chano pangte dikna chan vo ngong thalo taka nei don ti soin mei chano pangte chu anno pan lai atanga in nei na mangin chu anno pan lai nun le an dikna chan vo bo chet na lian takani tia soi heti lai hian Lebanon marlama chen na in pakhata in beina lian taka thlenga heta hian Hezbollah official pakhata thi country tengin Israel le Hezbollah in ka hai khanai me ka ni ani somruk chung nei turania tuna hian ni somruk hi azo trap towa Hezbollah le Israel hian dan bo chhia in ka hai dan bo chhia anin pu ton me ka ni tuna hian Hezbollah te chu Lebanon chhimlama tangin an lein thiar chuak zolova chutiang bokin Israel po Lebanon chhimlama tang hian an lein hnuk dok kim chuang lovani in ka hai huna zo hian in do na hi an tran le lawang tia soi thei lovani chutiang kara chuan Lebanon marlam bega valley biala Hezbollah official senior pakhat chu
nimin lam khan in ka na athi a hai hi Lebanon media te chuan an puang Lebanon National News Agency in local Hezbollah commander Sheikh Mohammed Hamadi tia soi chu Western Bega district ka Machgara a chena in pona ka hlumani tia soi hemi hnu hian silai keng te chu kar pahnia an tlan bova he pai khoina thlenna hmuna tang hian an tlan chiani in Lebanese news outlet te chuan an tar langa ati tu tak hi hriat chu an ni ta hri lovani Hamadi hi helai hmuna damdoi ina hian phur ni in an hnu revoke lova athi Lebanon thunai tu te chuan he silai me puana chungchanga hian chui chian na kalpui ani thu tar langin Almanar report a chuan chui chu engma an la nei lovani ma se an na har news outlet in ataran danin he poi khoina hi kumtam tak chung ko inkara boina awangle politics wanga thleng thai ani thu atar lang thung November thatop lama Israel le Hezbollah te inrem na ziadana chuan Israel hian January ni somni paruk thleng Lebanon chimlama tanga inthiar chuana huna naya Hezbollah ero chu Israel ramri atanga kilometer somthum bor vela hla litani lui mar lama in hnu kir tura hriat tiran ni ani kha ni somruk aral hnuwa Lebanese Armed Force le UN sipai UNIFIL te chau chu Israel le litani lui inkara phal sak an ni dona Israel report te chuan hun tiam hi po sei thayani thuan tar langa hei hi Lebanon sipai ten hebial pumpuya rang taka man lak lo wangle Hezbollah te anin son chua theina turin Lebanon sipai te hian ma an la tok lo ti in IDF lam chuan an lo pu to ani kha kan hria tengin US President Somli Pasarina atan Donald Trump chu lak lu ani ta a lak lu ani hnuwa Oval Office alu hnuwa amhalak na rang apuang chho nga la executive order engemaw zat a sign to boka Trump masa a Joe Biden an order lo chhuah to le amhalak na then khat thria tin Trump chuan ma ala chho ta ngau mai amhalak na zinga video masalama kan puan tak angkhan ramdang nena anin sum don ton na tarif lama chaktaka ma alak tur thu te tarlan ani kha abik takin India po hian Trump amhalak na hi atuar hle do ni in a hriata India sum don pui lian ber pakhat chu US ania US po hian India tangin bungrotam tak an cholut boka US in tax alak le India in tax alak hi ain thlau hle ni in a hriata chuta chuan chu US le India sum don na a hlok zok chu India hania hewang hen Donald Trump chuan tarif lak chungchanga hian malak na chak zokin US hlok na turin ma alak rin ni chu huai takin ron kalpui atum mek ole Donald Trump kha January ni somni sangne le somni panga chhun lai khan rinom na thu tiam tira lak lu ani kha US President Trump ni achel tur ni in kumni chung khovel ramro pui ber anga ngai America ram hruai dudin hun achel le donani Donald Trump lak lu in khom kha US Capitol building pona nei tura ruwa manani zeta mase khovolu to ka wangin chopchil angreng takin ahmun hi building chunga son ani ta a hewang hian in khom po ahmuna hian an tam lo hle President Trump lak lu ma hian a Vice President tan James David Vance JD Vance chu lak lu ni in US Vice President somngana ani US President thar Trump chuan President atana lak lu ani hnuwa thuwa soina masabera kumli chunga amhalak na tur rang asoya President ani ni khatni khan executive order somriat zeta sign man President tharin thupe ka ti chhuwa zinga then khatte hantar lang zoi tiang kantar lang to thona chungin han thua le thua gela hemi chungchang hemi puitan kan ngai vena US a sex pani chi apom mani don ti Trump chuan a soima umaya he thil hi a huaisan thlak hle kan hria tangin US chu mipa meichhia mai ba ka gay te lesbian te transgender te tamna mun le zalen na mun ani ti kan thravek ome chu Trump chuan du lovin pathian siam danin mipa le meichhia che US chuan a pom don ti a soima mai sex pani chi kan pom don chung te chu mipa male meichhia female ani ti na soya mipa le meichheni na soina atana gender aya sex mangjok turin US Federal Sarkar chu ngen ani Trump hian a President Nick Hatni atang khan transgender le a chevel boruakin anram ati boina chu chin fela tum thu huai takena soilang ngalani mipa meichhia ni anga in soya wanga meichhe da na jail sport le locker room phal sakte chu ti top ngal tur ti in thupe ka chhuwa boka
ni na thlak thleng transgender te hum him na chu ti topin diversity equity and inclusion DEI program ati top bok Trump chuan Oval Office an ram chim lam ram ria national emergency puan na thupek po aziak ngala dan lawa an rama pem lut te chungchang hi a campaign na po khan a aw hla pui berni in a soitam ber pol le a policy laimu pakhatani bok dan lawa pem lut te chu an ram lama thon ki rati amani kha chumi ti tur po chuan Trump hian ti manai towa malaturin ruah man na siamin helai Mexico ram ria hian sipai tiratum thu soi bokani sipai te chu ramri khar turati in dan lawa ramri kan te atangin rui hlo tol lu te sumdon atana mi hring man le poi khoina a hluar pha ani in soyani president thar chuan rui hlo tol rupol le international gang te firfiak pol foreign terrorist organization a puan na thupe ka ziak ngal international gang te rui hlo tol rupol ang te chu Trump chuan helpol anga apuang ta tina ni chu heli sa hian Salvador migrant gang MS-13 an ti te Venezuela gang Tren de Aragua po tel an ni dona Al-Qaeda Islamic State le Hamas te po helpol a hian an telani US dan lawa pem lu te mo temporary visa manga lut US an chunga fa nei te an fa ten automatic US citizenship an nei ngal na but right citizen ti top na tur chu Trump hian a ziak ngal bok hei hi Trump malak na huai sen thlak tak mai chu nia hei hi mitam takin an thlop lawa ma ro chu campaign na huai takin tar langin ani khatnia ati top ngal mi mai chu tiang ani chuan US a pem lu tum tan har sat na lian taka thleng don ti na nia US citizenship ni du awanga fanei te chu tiang ang chi US citizen an ni mai theina dan ang chi te Trump chuan ati top mi mai heti lai hian hemi tak hi chu US Constitution 14 Amendment chuan hei hi a phal sak lova hei wang hian an buai zui hle ero arin oma Trump thupek ti chua po hi federal court ta an king ngal bok a Trump masa an ram chim lam ram ri hung na a tho chu chhun zomani don ti Trump chuan a puang ngal boka ram ri hung na bang hi mun then khata sak man ni ma se mun tam jok ero sak lovin hut chiania Biden kha na chhun zom ta reng lo bok nen Trump chuan hei hi chhun zom le atum hengte hi thitura hremna death penalty man na tur thupek aziak le boka he thupek hi dan lawa an ramalut poi khoina lian tak khoi tu te laka le law enforcement officer thattu thiam lo chantir laka man thayani don to ni dan lawa US a pem lut man te an chung thu ngai tu chunga US a om zui phal sakna catch and release policy top na tur thupek po Trump chuan aziaka America chanchina dan lawa pem lut te thon ho run puilian ber kal puyani don US in ram dang apuina chu ni som ko chunga ti to play lo kani dona hemi chung hian puina an pek dan rang hi en non ani ang vaccine lak du lo wanga sipai ban te chu an nangaya lak kir le vek na tur thupe ka ti chuak bok WHO atangin US chu ein nuk dok ngal US President Donald Trump chuan a president ni khatnia Khovela Health Agency lian ber WHO World Health Organization atranga US in nu do na tur thupe ka ziak ngal President Trump chuan WHO chu COVID-19 hripui leng le khovel huwa par rileng dang chung changa ammalak dana diklo ani ati he pol ta na sum tho tulian ber US chu WHO chuan a rokani ti in hetiang thil hi athlen tir to don lo ti asoya hemi chung changa hian WHO lam chuan soyan la nei lo thung Trump thupek siam mang hian US chuan UN Health Agency hi thlasom pani chungin an chua san felanga anna thona atana sum atho te po ati top vekang US hi WHO tana sum tho tulian berani a asum hu atanga za asom pariat hi US tho ani US ina chua san chuan an pol malak na abuai chho hle don ni inalang Donald Trump chuan Paris Climate Agreement atang US in nu do na tur thupe ka ziak ngal boka United Nations ne na athutluk na siam hi ziakina thon anram chunga fossil fuels na chu ti chak chhawatum bok Capital buena kai noi man te ngai daman ni hei hi video masalama khan kan tar lang jok to a kumsang ni som nia US President thlanna na ya khan Trump man Joe Biden an ne lawani kha khamin hu khan Trump thlop tu ten lungoi lo nan lan ti ra chumikal zela chuan sang ni la som ni pakhat January ni ruka US Capital buena chuaka wanga man te ngai dam na thu pek chu Trump chuan a ziak ngalani
President Trump capital boina chuak kai noya an man angai damte hi mi sang khat zanga borvel zetan ni thupek ti chhuwa nu rei lo te ya tam zok chu zela tanga chhuwa tir nga lan ni January ni ruk sang hila som ni pakhata capital boina chuak kai noya khan mi sang khat zanga somriat thu buai federal court in asiam saka anzinga sang chuang zet chu thiam lo chan ti ran ni khovel chanchin thar le indona thu thar te video dot le in lo nga chang le vek ton nia